Aizol chom tu tlong lui chu ti thiang lim har sa khopin anule tameka hei hi tukin June ni som sang ni som ni pathuma lak kha ania heti taka tlong lui enu chan hi bol hlo le leivung te kan pai film khur lo wang ani bol hlo le leivung kan pai film khur lo wang tho hian thala po kan lui tui te chu akang chat lo chau thin ani kha kumin me ni som atang phei kha chuan re ek kai atanga aizol kho pui chom na tur tui lak na chuan tui luang chuak tur po omlo hial khopa tuye tlema wangin me ni som paruka PHE department chuan tui pam tura harsana to theini thu aizol mi puite hriat tirin tuiren turangin na asiam hialani kha heti lai hian ruwa atlak ta khlo awangin harsana lian thamero kan pumpel shama tuna harsana dang tok theidin huna kan ding le tamek thung ruatlak nu hian tukin June ni som khan tlong lui chu ti thiang lim har sa khopin anule ta ni ram le ngo kan en kol dan hian kan tuidin huna shrila mi puiten kan theina zon threwa tran kan lak thara tul le bol lo le leivung kan pai thin danin tui na siam thei tu thing le mau te ati chereu na sa a kan tui tlan te ati bol hlo na sa a keima ni thil ti chu keima ni bokin kan tuar chho me kani kan torlet le theina tur zonga bol hlo le leivung te pai to lo tur le tui na siam thei tu thing le mau hum hal konga tran la le zual theu turin PHE department chuan mitin te angen tak meu ani